هەواڵ و دۆستێن هێژا دەماوە خۆش بەری ئێز دەست بە میژارە vê vîدیۆyê bikim ew jî mijara Birêz Ocalan û hesabxwestin bi rastî wilo xeberekî xemgîn û çiyekî xemgîn me bihîst ku Kurdekî têkoşer Kurdekî ji Rojhilatê Kurdistanê bi navê Mustafa Selîmî yekîtî niştiman bi bihaneya testa korona wî girt û teslîmî rejîma Îranê kir û rejîma Îranê wilo mehkemekî wilo şiklî jêr çêkir û qerarê edamê heqî stend û wî edam kir. Ev jî bi rastî rûpelekî reş û rûpelekî qirêj di dîroka siyasiya Kurdî bi tevahî û di dîroka yekîtî niştiman bi taybet. Ez ê li ser vê mijarê rawestim û bi taybet li ser mijara kuştina serokê Partiya Demokrata Kurdistana Îranê Birêz şehîd rehmetî Diktor Abdurrahman Qasımlu ku li Viyana hat kuştin û helwesta yekîtî niştiman, helwesta PKK, helwesta Partî Demokrat derbarê vê kuştina hanê çi bû? Ez li ser vê mijarê biçekî biaxivim di vîdyoyên Akubê. Lê niha ez zêdê hewl bidim ku mijara Birêz Ocalan û ku her tim ji PKK û ji kadroya xwe hesab dixwest heta niha jî di pirtûkê xwe de hesab dixwaze wan bi tundî rexne dike û problemê PKK serê sedî zêdetirî ji nod û pênca destpêrê partiyê ku îwî ew hemû tiştê xwe pêk anîye erkê xwe yê serokatiyê, erkê xwe yê rêvebirinê, berpirsyariyê xwe yê siyasî, berpirsyariyê xwe yê îdeolojî hemû tiştê xwe sererast kiriye pêk aniye lê têkçûn yan jî şikestin yan jî şaştî yan jî şûn de gav avêtin berpirsyariya partiyê ye û tim hesab ji partiyê dixwaze di vê çerçevehanê de. Baş e ji mafê Ocalanê ku rexnê li partiya xwe bike, li hevalê xwe bike lê ji mafê partiyê ji mafê komîteya navendî ji xwe polîtîk bîro di hundirê PKK de tune bû cîgir jî tune bû yanî di dîroka PKK de cîgirê Ocalan tune bû. Ev tişt di hundirê sîstema rêxistinê de tune bû ji ber çi divê yanî biraderên di hundirê PKK de bersiva vê meselê yanî ji nişkî PKK wilo ji xew şiyar bû bibîne ku Birêz Ocalan xwedêneke meselen mirî di salê heştê û çar, heştê û pênc, heştê û şeş notî yan jî dewleta Tirkiyê kuşt. Tiştek bi vî îslamê haniha, tiştek vî serokê haniha divê cîgir hazir be. Kesê ki rola cîgiriyê bistîne bigire hazir be. Ez texmîn dikim di kongreyê yekê de ev tişt hebû. Ez yanî çiqoyse ev informasyon gerek were sererastkirin di kongreyê yekê de ez bawerim Şahîn Donmez û Cemîl Bayîk rola cîgirtiyê ji yanî di cîgirê Ocalan hebûn Şahîn Donmez bû û Cemîl Bayîk bû. Endamê PKK dikarin vê informasyona hanê sererast bikin ka kî bû wê çavê. Piştî rev tişt nima. Cîgirî nema polîtîk bîro ji xwe tune komîta navendî û Ocalan bû. Ji mafê Ocalan rexne li partiyê bike lê ji mafê partiyê jî rexne li serokê xwe bike ne tenê rexne li serokê xwe bike heta serokê xwe bavê jî yanî ev di dîroka gelek partiya de sen partîkî wek Partiya Komûnîst a Sovyetê di salê şêstî di wextê ku dît Nikita Xruşov
ولو لگوری پارتیه کو دروای خطا پارتیه درکتیه ایدی لدشی پولیتیکای پارتیه و پروگرام پارتیه تفدگره و ایشکار آبیتن اف دندره پارتیا ده هی دندره دولتا جی ده هی دندره دستور دولتا ده هی و دندره دستور پارتیا جی ده هی کنگی پارتی دکاره ری لبر سروکی خواه بگری یعنی رخنه بکی یعنی جی هلوست بریار لهم بری بی بگره و ده ویدیو بری ویجی ده بحث کر کد سال 1999 ده کنسای سروکاتیا پککی داخویانی کی درخست و گود کو چه داخویانی انجا اوجلان درکفه ام علاقه ما بتنه تأثیر اویل سرمتنش بر که اوجلان جم دولتا ترک حاطی گرتن و اب بریار ده جهده بو لی پشتر کنسای سروکاتیا پککی همو تشت دندره زندانی ده درکت همو تشت پیک آنی و اف همو تشتی که پککی پیک آنی و نچو سری و تیک چو هولدانین که اوجلان جوان دخواست یعنی میناک از بیجم اوجلان گو قوتی خود درخین دروای سینور درخستن دروای سینور ضرر و درخشاندنا هیزین پککین عسکری جباکر آنی نوانی باشور کردستانی هنه قوت هشتن دندره باکور کردستانی ده گلک شهید بون چه بون بصدا شروان پککی شهید کردن کی برپرسیاریه و مثلا هانه رزو جلانه اوی پیشنی اسکر بو او هولدانین آشتیانه گلکی باش یعنی وان تعویزه که اوجلان جه دولتا ترکر سر آستا استراتیجی سر آستا نتوی سر آستا ایدئولوژی سر آستا سیاسی گلک تعویز کرن و نگیشتن تا انجامی حتی نها تا انجام نگرتیه باشه نش ما في پارتیه وره بچک حساب جو اوجلان بخوازه بیجه 20 سالا ما بآتا کر ما 20 سال چه بری ویجی 20 سال ما بآتا کر جه هفته و هشتا حیا نوت و نه 10,000 کتهات گرتن ما بآتا کر جه 10,000 حیا 10,020 ما بآتا کر ایدی دم هاتی ام بچکی جه ام حسابش تبخوازن پولیتیکای قناغا شر قناغا آشتیه بریارن تا دو قناغا شر ده دو قناغا آشتیه ده دبی مره بچکی یعنی ایدی ت سری سدی هفته و 5 می حساب بدن و دیروکه او گلی کرد دوزا کرد شهید سرخوبون و آزادیه شهید کمران دموکراتیک و نتوای دموکراتیک شبر کو اف شهیدن جسال 10,000 و برجور تنکار بیش وانا شهید سرخوبون و آزادیه نجبر کو تا آرمان خو گوهرتیه تا استراتژی خو گوهرتیه اوانا شهید کمران دموکراتیک و نتوای دموکراتیکن اف مسئله دبی زلال به باشه همو شهید جهوانی پیروزی و جهوانی برومت حساب بدن وان شهیده هانه حساب پککشی حساب بده اوجلان جی حساب بده سری سدی 25 باشه کی حساب جه اوجلان بخوازه دولتا ترک جیر محکمه چه دکه و حساب جیر تخوازه پکک از نابشون برای جیر محکمه چه بکه لیبره بشوه کی رخنه ایدی حساب شو اوجلان بخوازه جبر کو اوجلان براستی یعنی دی گلک مسئله ده تش نانگوت و شاش درکت گلک تشتین اوجلان یعنی زید ورد ولو هناك بحثا هناك ميناكا بكم نه بالتوايب هناك بكردي ولو بحثا هناك ميناكا بكم كو تشتين اوجلان خواستن دو قناغا دست بيكيده قناغا تکوشینا رزگاریا نتوا کردستان قناغا تفگرا رزگاریا نتوی کو پککه رولا تفگرا رزگاریا نتوی پیک آنی بری گرتنا اوجلان جعالی آرمان جعالی پراکتیک ده نه من نکاری بیشو پککه تفگره کی رزگاریا نتوی جبر کو تشتکوی رزگاریا نخوازه وکی ناس کرنا
دنابا حمو دنیای ده يعني ناوي تفقر ازگاریا نتوی نهال پککی نه ایش بر گلک مجارا اویت کارم دمکی دل سر راوستن لی دواره لی وکری ده دواره رخنهی ده پککا ایدی گرک حساب جو جلان بخوازه حق واسه سال ما بقاته كر حتى أنا حق قزنجي متن نلسر آستا شر ما قزنج كر نلسر 20 سال 30 سال PKK شردك دندري باكوري كردستاني حتى سر آستا سياسي شي يجي وندادك لهالبجارتنين بنرن وني ناس بكن يعني كو يجي رجاء از باكوري كردستاني بو مديد حياة درجة قلك ملات عاجز بيجي تشتين بوليتيكا ام PKK وكريار ام PKK وخندقا ونظام شو تشمشتي تبلهوية كو تشيبو لوي داري باشد لدما شر وجلان پر تشويق الشر كو وق قدسية الشر خوشكرين الشر شتشتين ولو خوش ولو شيرين كرين الشر بمروفا جعالية قوتن جعالية تيوريك جعالية براكتيك وجلان في مسألة هاني كر قناغا شر رزقاريا نتويبو في مسألة هاني ذكر نها إجا بحثا آشتية ذكر بس دوي قناغا عولده قالك شاشتي شي تشيبون قالك صوص شي تشيبون يعني نها بركسك نبيجوكو ابتشتين سلوغان شي سلوغان سروكي قالي كرد سروكي نتوي وقتي تشتكي دبيجه دبي بقراني تشتكي بيجه نا سياسة مداركيش الرئيسية تشتكي دبيجه حمو قلدخ ميداني يعني نا تشتكي ولو مرة سطحي وسرا المسألة بنره اوجلان قالك تشويق وخوشكرنا شر ذكر و نتاني ولو صوص دا يعني د الروجنامه سرخوبون جي وگرن د کووارا دنگ كردستان كل سوري ولبنان دردكت مانشيتا مقاله اوجلان كو سالا 10,000 به سالا سرخوبون و آزادیا كردستانه سالا 10,000 اوجلان د زندان امرالي دبو اف اناليز اوجلان كو قاشو ولو تنبؤ تدهيه يا دوربيني تدهيه بوياري كو تشي ببنه بري چند روز عامل فيديو كيل سر فيسبوك اديت ولو برادرين ابوچي ولو بحثا اناليز اوجلان ذكرن درباره كورونا كو بنرن في فيلسوف في رامياري هاني فكر زنجين مجي مزن مجي كور بحث يعني ولو تنبؤ بكورونا كريه اي باشا نها از سدي تشتي دنحنه خمناكر برا وكوبه حصار تشتي دنحنه كو اوجلان قوت وبيك نهار قوت صالة 10,000 بصالة سرقبون وآزادية كورس أفد النوطي يكيد دكوت وبا ببلغني يعني ويبقى الصالة سرقبون وآزادية بيكنت هاد د صالة نوتو بينج نوتو ششادة بحثا تم نوتو حفت اف صالة فينالية اف صال نظام اف صالة كي ديروكية امي نظام دوي صالة دمي دنيا خراب كن اف داخویانیه وی اف صوزی وی اف مزگینیه وی اف تشتكو قوتن تشتك جيب سنة تشتك جيب بيك نهاد د قناغا شرد مثلا يعني هناك تشتين اوجلان هنا از نهاولو تيد مجول دبمز بينم يعني ولو بر عجيبا مثلا د مانشيتا كوفارا داخویانیه که پیوینه که اوجلان هبود و دو قید بازی تباخا نوتو یکی دبو چه دگود گرک ام جرجاندنا خوینه نترسن گرک ام جراوستاندنا خوینه بترسن یک شورشگر کو جمروفاتیه و جواکه و هر تشتی حزدکه و آشتی حزدکه ولود بیشه تفسیر اویش مسئله چیه يعني تفسير اوجلان شروع فكرنا ويش مسألة كو خوين دما دجودي انسان در عدواسته سكنه جلطة چه دب انسان دمره دبك گرك دهندري جواك جيده تم خوين ور رجاندن جبوكو دارا آزادية كجبو نظام جوان شيروكي هاني يعني اولو تفسير دي ند قوت كا ام بفكرن ام چوا كاربن آگره كيلوي آوه كيلوي آگره هانخن اف خوين چوا راوست كلو دقوت اوجلان ایک کو شر بکه آزاد دبه ایک کو آزاد دبه
خوشک دبه ایک و خوشک دبه تی حس کرن شر و حس کرنی به هف گریده ده منطقی وی و چاقی به ویرنگی بو باشه شر کنگی دبه جی حس کرنی دبه خوین و کشتن و کین پرستی و دشمناتی نابرا ملتا دو نابرا کسا دو نابرا پارتیا شر چه تکی خوشک ده شر ده هی کمره ولو شر خوشک بگه کستنی ولو وره حساب بری منت کاری منت زانی بس نهاش ما في هر كسي هي ورا اوجلان لو حتى الجوري يعني هنا كس دبيجن دبي مرات اشتي بتشعبي بري بتشعبي وي دماهان داخويانية اوجلان بنر مرة بتشعبي وي دماهان جيل لداخويانية اوجلان بنر شاش بون وي شاقي شاش بون هاجي شاش بشتي 1000 سالي دي شاش كستنا ايدي افري خستن حساب جوي سروكي بريز بخوازه سروكي نتوي سروكي مي بريز سروكي نتوي سروكي قلي كرد سروكي حرشتي سروكي روجلات نافي سروكي دنياي حرش بس بهم حسابك يجي بخوازن ما تحسب سروكانا خوازن ما بو خودي حتى جارنا هنا كس تاريخ اسلامي جيده مثلا بمقيب زلاله کو هناك كسر خنا كرنو خديت تشما اگر تلسر من وسان دي اس گناهكار بم تشما تيد روجا قيامتي تجمع حساب بخواز مينا كز دبيجم دقوناغا اشتيه ده دقوناغا اشتيه جيده گروب شر وستينن گروبين اشتيه هيزن لشكري در خينن دروا گروبين اشتيه بشينن جهاركو ددو وفالا اره دولت ترک برپرسیار حکومت AKP نالی کار نظام چه اغیا صدم لی باشه اف پارتیا کو با سروکی خوکر و مثلا نچوش سری ما چه نبه يعني حساب جو اوجلان بخوازه سرچه اساسی برز اوجلان طبعا انسياتيفي هانه طبعا پرسپکتیف وان بریاری هانه تدشان تصوج دولتی گرتو بو كاسوز انتج دولتي قرتبو ببلغام چاوامي كار بالناس بكن يعني اف بارتيا كو سروك جير بيجي چپ راست اري وقتي كنا دندري زنداني دبو ما فهم كر دي ساجي نباش بو يعني تحموت اشتاد برپرسياري كي گشتي اف ناوي بارتيه اف نه شركتك بريس اوجلان بريس عبدالله اوجلان نه مدير شركتك كي وف حمو كس لجمع اوجلان شغلين مصطفى قرصو جميل بايك دوران كالكان مراد قرائيلان بوطان وفرهاد وأكرم ودوغان وحموك بري ايش فككي قطبون نحاد ناب فككي دنا ما فانا نحمو معمور بون نحمو كاركر بون الجمع جلان شغلين اف بارتيا كاركري كردستان نشركتا باوي اوجلان بو چو رحمته اوجلان ورستا خو جوي شركتا خانستان اف سازی اف حمو کس برپرسیارن تیده رولکی گشتی هیه حمو به هفدوره وی ریخصنا هانه بریارا دامزراندن هاویده هفته و هشتاده و دو کنگره ویده ما نتنی یعنی نتیشتکی ولوی حمو تشتگوری او جلان به حمو تشوکوی فرماناوی گوتناوی کن فیکون و چوا خوده ولو نزیکی مثلا ده به پیغمبر و انسانات و او جلان جی ولو وجلان دينك برتوكي خد بيجي حوالي مدكرن خدي وجبوك خبكن بيخمبر يا مدكن بيخمبر جبوك خبكن صحابي تخوا كري بيخمبر وخدي بريمه تخوا كري ده جهاد خو تشبيها بيخمبر هذيك خو ت مروفكي تشبجره تمروفكي فيلسوف يعني رونا كبير حموتشت راميار فيلسوف ماركسيست لينينيست حموتش يعني باشه بارتيكي تشبجر ولايك تشوا خو تشبيهي ببيغمبر هذيك وميثولوجي ديكو وقالت خد بيجي ازوك موسى قالت بيجي وك عيسى قالت بيجي رولا مكا محمد قالت بيجي وك از جان بول ازوك بطرسم يعني كسكي دنافا اولين عثماني دنمو اوجلان خو ابراهيم خليل كسك نمو تخوبي تشبيه نكر افچه سروكي چبگر و سروكي بارتيه كي لايك رابو خو تشبيهي
وان کسایتین دیروکی و متولو تاریخی کمر نزانه چه قیس راستون راست یعنی خب تشتین تشبیه بک خب تشتین لگوری اتمسفر بیردوزیاتا ایدئولوژیاتا تشمل شو خب پیغمبر تشبیه دیگه موسی الهمبری ساحران نظام چکر عیسی هات چارمخ کرن اجی وقت عیسی ساتم چارمخ کرن میخک فلان داری یک باشه ده حتى ده ما روما ده يعني مثلا انها قوتني بريز اوجلان بحذكر امج انقري هاتن ديار بكري امبون بارتي امج ديار بكري هاتن روجلاتان نافين امبون ارتش وازفاز هاتن اوروبا مي بين دولت كاتبو دولت نتبو دولت ايدي شري دولت يدك تشري دولت بون انا تويدك ما كسني مثلا بيج بريز اوجلان تدري مثلا هاني دي شاش بو ما ضرر و زيان دا اف بارتي لسروي قوتنا تا ضرر و زيان دا قواسا خوين هات رجاندن حقي بارتي يا انا ازبري دمك يقولوا ل توزيكو بروغرامي بككي ازغريام كيفن مناديد بلكي دندري سرقبون ده هبه اسكار مزلي بقرم كو كنجي ما في بارتي هي هلبت ويهبه ما في بارتي هبه حسابش سلوكي خب خازل قبل بيني اف سلوك باشو بعقل ولغوري بلاني بارتي لغوري بروغرامي بارتي تفدقر سر شعبا سري ما حيا سلوكي مين توي حتى حيا لي وقت اختي كديد كو بتشكي شاشتي وكي ماسي هبه زرخت لي بقرم يعني برپرسیاری اوجلان درباره پارتی برپرسیاری پارتی درباره اوجلان بشوی کی سازی بوین اف مثلا هانه دنا برا سروک و سازیده اف معموره اف سروک کی ناس يعني خديه كونغر ويكري سروك كونغر دكاري راكه لا خديه لا تشتكي بلو قدر ولو السربك كي حاطين بصاندن ولو السرد نافيتشي دوران كالكان يا جميل بايك يا مراد قرائلان رابن ببينن كو فانا سروكي وي نتوي وبمرن جيفي اوجلان سروكي وي نتوي باش سروكي وي نتوي خمناك بس بشيك حساب جي جيب خواست چاو حسابش تدخواز سري سديسد تس سري سدي بينج حساب جيب خواست افتش تهي د نوتو حفتاده از القنديلي بو قالك ولو هفايفين شكر مثلا ببريس قرائلان رما هفايفين كي دروجنامه الحياة درقت ليدنا برا مو و بريس قرائلان ده هناك ديالوج تشيبو نكر نخص ناف هفايفينه بريز قرائلان چيش مردوغو بشتي ما شي بهفدور وخار يعني ازرزيش وير دقرم يعني ساعات يخش ب اوجي وقتی او دیالوگا مو بجمعار جیره ما دیالوگ بعباس جیره کر شاهد هن السربي مثلا هاني 2 ساعات 3 ساعات 4 ساعات ام بهدور اخوين بعباس ترجمان ابوش مرد ترجمان مد اخوي من ريني خود قود وينري خود قود ما حتى بعباس كوزناس كم يعني سروكي باسكي عسكري فعلي عباس نا باهوس اردال ونور الدين صوفيا في شكلينه بس عمليه دوسيا عسكري دسي عباس ليه حتى مش عباس اللي تقول نوطو حفتات ما تقول يعني شري تشكداري جريك عمل سوري جيل دار بخن شي وندبيجن شياتنا ونظام شتنا وديد شوانا هالعفرينه ونشردكن قيتشيا يعني لكوباني لدفريندن وبكاكي وقتي برجوانديه وي هات خوستن وجبو بارسنا رجيم السوري ولدجي تركا ولدجي ريخستنين تيروريستين داعش وشوا بكاكي ولو وقت شيرا داكت ميداني وشاركر چما ويش اخي جبو برجوانديه ما في كتل السورية جي شرنت كر ويش اخي بري اف مثلا هاني 10,070 مش جمعار مش عباس رقود مقو يعني لهم بري الرجيم السوري متكارن تشتابكن بالصدابة زيدتري شست حفصد اندام وبربرسيار ودوست وولاد باريس زندان السوري ده بوده تشتكي سوري نمال وضع جره سوري نمال وضع بيمانا ادانه هي هناك تشتلهم بري سوري بكن قلنا نظام شكرم قو بس بجنا افات العراقي نابينه ريخستن
چلهم بری امریکا دکن ما هندری بغدادی چی هایی وند کارن اگر ون بخوازن بکن وند کارن بکن ما چاقی مفاندشتی هانه یعنی بمیناک یعنی ما بحث ذکر ازور مسر مجارا قرائیلان مجیر گو باشه بشتی هفریوینا مقدیه و مگو انا چه تشتی فكري اوجلان ده هي تو جي برسي تجي فهمناك تتحسو جران لسرته وحمود تشتي جم زلالا تشتكي ولو نزلال تنا تشتكي جبو مبرسي تسيبك تنا مگو اكيد واكيد كسن ليك لا كسن ليك لا مگو باشه چما بريس اوجلان هرتم دبيجه حوالي مش مفهمناكن وافچه حوالن وهرتم كاسن دكه اجش باور بكم یا ازش اوجلان باور بکم اش کیج و باور بکم اوجلان دبیجه حوالی بفهم نکن و دفات دبیجه سری صد اج اوجلان فهم دکم تشتک نجه پرسید نجه گمانی درباره اوجلان گوتنی وی داخیانی وی پرتوکی وی تشتک لجمتنی افدین عالی یعنی جمال سکنی بی دنگ نزانه چی بیجه مگو انا ون چه ده تجربه PKK ده تدبیجی PKK پارتیه کی پر مثالی پر باشه یعنی توپ وکوی تندوی دنیای ده لیها ما سری یک خواسکا افتش دندری PKK ده تنبانا وی چه خوش بانا وی چه باش بانا چه لجمته ده تجربه PKK ده جیه نرازی بوینه جیه پرسیه گوتش تکتنه از حمودش PKK رازیمه حمودش نه جیه پرس نه گمان نه حمودش باش مگو حمودش باشه گو مگو انا پرس الجمته دقاده گو مگو انا والنابجنا بارتي كيف ايديولوجيك و فلسفيين گو بله مگو هندري فلسفه ده فلسفه نل سر پرساتي آواکرن گو بله سر پرساتي آواکرن مگو فلسفه اگر پرس داویلی ورن تید نمی ندب اول ندب دین گو بله گو باشه تچما ولو تيكليا دو دانستندنا تا بپککیر نه فلسفیک وکی دین وکی دوگماتنیزیکی مزل دبه اف دوگماتیزم هانه اف مزنترین نخوشین ده هندری پککیده دوگماتیزم چی یعنی نه دوگماتیزم وقتی که تسروکی خو مقدس ببینه ترخنل سروکی خونک ترخنل پارتیا خونک ترخنل دیروکا خونک به انصاف تلگلی خو اعتذار نک لیبورین جگلی خو نخوازه ما في شيء في دوغماتيزم جو راست جو دوغماتيزم هي دندري PKK ده مگو تدید چه تشتكي هي كسك جمج دوغماتيزم حسك قلنا مگو ديمك تشتكي دندري PKK ده هي امجي حزناك او جي دوغماتيزم مخابن اف دوغماتيزم هاني حتى نها ري لبر حساب خوستنيش او جلان ر گرتي نايله نه PKK حسابش او جلان دخوازه وما في PKK ونبكي كده هنا كسندن ورن حساب شو جلام بخوازن يا دفج هر تشتي بردن دفج حمود تشتي بردن اف كتابي او جلام كل نهاج زنداني درتي خاشو باراستني وي جبو دادگاه ما في مروفا اوروباي تعلقها وي ما في باراستني تنا شروفا واناليز ونظام چه ودباره پر خود دوباره دیگه پر تشتي لازم تيدهنه پر اوجلان دوی پرتوکی هانه ده نه خب پیغمبر ده پیوه خب بوان ده پیوه نه مارکس ناز دکه نه هیگل ناز که همون کسی ناز باشه ساعتها خوش خمناکه يعني هر کس مجی خرازی هر کس خواد عجبینه لی باشه اف لی کورین برز اوجلان خوزیا اجمالا خودیر و میره کرمه ده اول پرتوکی وگرن بیجه درکی ده هندری پرتوکی ده هب تنه اف پرتوک اف انالیز اف لیکولین اف نزانم چه اوجلان بیجه وی انفرماسیون هانه مش وی جیدر هانه نها شکل کلاسیک ای لیکولینا ناس کریه ده همو دنیای ده ناس کریه همو ناوندین لیکولین ناس کریه وقتی انفرماسیونه کی بیجه دبیت بیجه جیدر اف چافکانی اف ده پرتوکی اوجلان ده تنه اوجلان ده تشتي خوي دسبيكي ده ولو مثلا برتوكا برصا شخصيته و خصوصية تكو شهر شورجواني الكردستاني
أو مسألة الشخصية وعربي ترجمة بها عربي لحشتي والسياحة النفسانية تداوية ويدا اللي استيكي جيدرها هي بس دوام برتوكيوي داويدا أبدا كسك جير نابج بريز أوجلان سرسري ما أب انفرماسيونيتا سرچاوي ما أف أناليزيتا باشي كاجي داريتا تخوندية زانم تخوندية تا كتاب دندري زنداني ده پر خوندية كتابي كو أوجلان دندري زنداني خوندنه دهقات صدقات ايكو درفاي أوجلان زنداني خوندية يعني درفاي زنداني ندخوند بتحيبة الصالي نوتي ده ندخوند هما دنافا غريلا دو بدفكي دو بيفي وأف تشتي نوي دفكي دهاتن قيد كرن وبشر دهاتن نفساندن جارك دولي ودگرن وفكي كتاب يعني بفيرنجي بو ناكل باش ماسير روني وجي درادين برخوا والكتابة فقر وليكولينا كي ولو أكاديميك تشيبك باش بريس أوجلا مانتا سالك دي سال أونيفرسيتي جي خوندية تا فالكوتا حقوق جي خوندي تا سياسة خوندي سياسة بلي من زانبش تا خلاص نكري لي دفان هما وي قناغا بتشوك خوندني أونيفرسيتي ده قيستر قوتنا يعني تا برنسيبي ليكولينا تنستندي تنزانو يك ليكولينا كي تشيبك جرك جيدري بيهبن كسك تنفي حسابي هان حتى السيرفي استا بتشوشك استا جيدرا وشافكانية انفرماسيونا فكي حساب شو جلان نا حساب جيب خوازي برس جيربك بكا اف جيدري تلقشنا برز اوجلان جمر كتابة بنفسين وجمر اناليز وبرسبكتيف وايديولوجي ونظام حمودش بس كرم اخر شكرم اخر جمر بحصا لیسته ریجی درابش جبوگا اگر یکی لیکولینر وره پرتوکه بنر بیجی او کبر اف پرتوکه 600-700 روپل کاجی دریوی کاچاف کانیوی اف جی نهاتی او کرن ناده دی دیروکا اوجلان ده حتی پرتوکه وی داوی ده باشه اوجلان هنک محکمه جه دیروکا پککیر داتینه هناك قناغة محكوم دك هناك كسا محكوم دك هناك سلوغانا محكوم دك هناك استراتيجي محكوم دك قالك تشتا محكوم دك دوام برتوكي هاني ده لي كسك دندري بككي ده تلي ام نابجن اوجلان محكوم دك لي بري ورج اوجلان بيج باش بريس اوجلان نها ما قوت روجيا برشيبوني تا مداخله کرو تا فروجیا برچیبونه سکران تا گیانا گلک انسان انقاذ کر باش انجامی وی سیاسی گلی کرد گرک حساب ج پککی بخوازه اف انجاما روجیان برچیبونه و پککی جی حساب جو جلان بخوازه کاتا اف روجیا برچیبونه سکران ما چی ها چه قزنج کر یعنی ما چه قزنج کر و جلان حتی نها 20 سال زندانه دی د پرتوګي خوږی دبیج مت خوازن نه کسک جی نخوستی ها کسک جی نخوستی لی او بخولو تحسه دزانکو حوالی ویشی روش کجی بحزار قاتی او جلان دزندانا امرالی دیه و ویرنگی هان تنازل و تعویز دولت ترکی دی که دزندانا آمده دی بناوی چی بکرانا یعنی نهال لفر د بیشیش مت خوازن از وقت مظلوم دوغام برخوادانی بکم کمال پیر از ناکم انزانم چه ایری یا برز اوجلان خمناک تسریو کی گلی کرد لی هما جاره کی حق و ساگرتین زندانه دکفن روجیه جبو خاطره تا جبو روشه تا شرط و مرجه تا خوش بکن جبو روشه تا دندری زندانه خوش بکن حالا جاره کی دو روج سی روج چار روج تجتی که روجیه برچی بونه 48 ساعتا د دیروکا اوجلان 20 سال دندری زندانه ده و حق واسه کادرین پککی به هزار دندری زندانه ده کتن روجیا برچی بونه اوجلان نکت روجیا برچی بونه نکت روجیا برچی بونه 24 ساعت 48 ساعت 3 روز 4 روز 5 روز هفته یکی وکی خودی مرا ناز بک حلوستکی تی سرت و حشک هبه تنه ده همو پرتوکی ببینرن اگر روشکی روجا بحثا كو اس حفت رجا كتم رجا برچيبونه جبو مافي خوا حق واسا كلس جبو مدن دري زندانا دكتن روجي اجي يكوكوان افتشتني از بهيفي ما ايدي بكيكتي كبقناغا كو بچك حساب جو جلان بخوازه
سیاسەتاوی پۆلیتیکاوی نەرینین وی ڕەخنەین وی میزگینیên wî geşbîniyên wî ev ê ku digotin siyaseta wî sozên wî ê ku digotin û pêk nehatin gelek tişt hene ocalan gotin nerast derketin mane ocalan ne xwedî ne pêxember tişt bêjî rast derkeve siyasete nerast derkevin lê hesab jî werixwestin baş e di dawî de ez dîsa spasiya we dikim ez bihêvî me ev vîdeo jî karî bû hinek pirsa bilivîne û deriyekî din ji deriyên ku gerek werin vekirin di dîroka PKK de û di dîroka Birêz Ocalan de. Gelek spas, silav û rêz ji bo we hemiye.